Wasya wa Muimi. Ni muvya mondo musisi nondo kwende na sisi kilungu kicha Wasya wa Muimi va mutongo TV ngwatana mukamba wena kwa Steven Mwema nina PK ndi wena PK PK Peter Chalo Peter Chalo mutwa twende naende kuema itunda ya Mavavai va metaboni ni kaunti ya Masako yuwe unatuelezea yulwa malikia kwa tutuembe wengi mbewele wengi ni nakuelezea wayo itawa California kana Karina California no Karina na California no chokemwe oh no mwana Peter na Chalo no chokemwe kwa kube Karina ni short form ya California okay na yo ni na utabia ni medium size fruit luma tia tunde nene tamalikia lebu katikati na ndi kuye kwa ndekete na ndo amurumendo yo family tunda imwe mamine wanao yo yesu kalula mwingi katika Mavavai atiwa kuongelwa tiwa kuongelwa katika Mavavai nyo yesu kalula mwingi na yidi ayo ndwafu ta malikia odo ni none almost the same la malikia lakini yidi ayo ndwafu te malikia lakini yo yo muno ndwafu ni kamanda nikakupe kendo kakupe koze yambi na yu keumu nyo yidi ayo mango yengozi itunda uba undini inama wesete ayuda yagwa likwana ngano transport yuka na ndini ibana ndini tuni otayi ondeni malikia na yinge wenge otabia no ondeni matuni na yide ya resistant muno kwa mauta ni kwa tanga wane mauta tamalikia na ni kana sa muno kundukula kupyo wathima kuwe ni wathikitwi na parts ya Masako kula kupyo ni kana sa no muse ile nisia twinge kana no twini nisia almost the same na malikia almost the same na malikia lakini ndio kidogo liko malikia nondo ela mema nini ni tanganga malamu no kwa malikia yukaambia usianeza anene banga yuma la mambe matronetika na yo si dai na mbe ya kiume na kikapando mu kana ni si separate si bia oino no hermaphrodite si da anakuwa mbe unga yuta yeti around isi yo mbe unga na yuko yedi ya yenge ya ovo ya mnolo isi yo yedi ya hermaphrodite didn't so mention male anyway so though this is the hermaphrodites sitonda kwe pollinate so mwene kana itonda kwenenga na mbeu ukazethia ni usia undu yelite aya pembe ungi mbele ngi ya katatu inalita wa solo sunrise solo la SO na L solo ila ya 1 solo sunrise na mbewezu nyo market muno kana mbie bubu local kananza export market nyo market muno ndo wa nienda muno export nundu andu manza asungu cha maenda matunda manene menda wakatundo kanini acho leona hivi kaza kilo kimwe kasi ya wakio katundo kanini na nikasi ya muno pyo yana ngundi kanene nangi ngundi nini nile nanga tukwata ni isiele yuti kwata ni isiele ya now na ulize the ayu andu ala mukuna export market nundu atho ingela ti target especially to banda large scale ti target as my export nundu mawali yingi in terms of tons na ibaba use na nomwe thitha ite resistant muno kwa mungu nizo kutumia thia wete common na no ibando company ni bando company lakini muno kola kubyo na iba kwa export ye ando asu asongo su mu masaba magesia kana to export yata kwa ando ala makuna uyo su otho wa matunda o makokenya moka makathoa nanti taundi ndia uko ni wazimu noeze muimiwe na matunda masolo nenda tanyile nenda chao yize nayo nakuya ye market nezapyo liundu bandoka kwa soko lakini mawo either ite resistant ndia ndakundu ko yakubyo noima na schedule ya ndawa neza nundu benda ile mabuba wa noima na undu ngithia nezo tubie neza yiyo kunenga soko ndo kwenda pe ingi ko pe any other common muno company izo si common muno ndo wasizio ndo na attach ni kwatete soko itatu so ile sivyo asia high end kana export market no kwata ile mindo kana mete mindo class ama family andu ana mendo yo imwithele you produce we Karina alafu ye no ala manene maloko market mundu lokwa ndo ya ukimabo lokwa ukimabo baba ndo yake kingilanji ukimamalikia aya yini no wambe ya kwa ya malikia kana ya solo kana ile ngwa meta chao na meta California California aya yuna mino miwa nena meta bakwa ni kana yota kindu chambe wali to mano germination ya mbeo ya Mavavai ila kutitu pandu bo me kitakwa ila kutitu
ila kuthithi nona ila mbevo thi ku ya mwai wa kana wa katano wa thanthatu jibinda wini na lusi yembe umbingi muno ayo yumbe ya baba yenda on germinate wa ila kubyu yuta umwe wa nano yithela ni kwambia kwike ambeu kana ketha chiu with na greenhouse develop in greenhouse ni enda on germinate under very hot condition warm conditions kana ze warm kana katumia hot wale under very warm conditions nikana germinate neza percentage zo germinate na yuta ba kwa na tho ningitia kwa ni isa kwa ni bwi aba na tho nukanga prepare thangu ithira ngeke muthanga mapu na bune za mathanguni na njuka nikite mbe mwe nsiisa kwa ni cia ona wabuya ke bwiyoni ni cia lakini utona kwacha mbingi wabuya ke bwiyoni niki kwe kubuya direct ndu kendo cha mbe ibaba ni thiwana shock mbingi ya transplanting unaona wabuya baba ndi ku wike thanguni ni cio mambingi yenda disturbance ya mi ona uyumie thanguni ubande ona bana nini mundani wa transplant na no wacha ko mundu ya kamwe take ya niki ya kamwe na ende twa minome ngicoka ende ngicubia yoka kuya ni ende tio twa mundani na yu saisi wa ya kamwe alama we ka thio tungi kala wacha babu baby ta wo nengi germination anyway germination ti 100% ona yithi ayandiketwe thanguni withi ana around 85 87 ko ni withi weeks ona wekia ndu ikwata 100% lakini no tabia wendo kwatela mbingi bwiyela kubyo mboro nyithi neza okay ko una meme na bindana that to germinate between 15 to 30 days kuikala munano ni kala so after 30 days ya beta ila ni get direct thanguni nona imwita neza umele mana isi na isi ko miaka methana 30 ya thela na wewe hapa ingwa kendo mana yao ndene maindi wewe isi peke ndo kitone tuma Wasya onde kendo chambe uthithi wa weta no thithi na weta kendo cha kele ni muthanga utone kioka bwi kandi muno ila ketulete kayumela ikatone thakate na bina kwa kale muthanga ko utike wa yulu ta ulikuwa nada wana ndubikainzi wikia ona igwe kona kamuthanga ni nwize no tokene aya na yune mamea mamea mbe matambeto mea kumangithia ata mangithia vitina bindana na mangitha njata wenda ukito keep me warm me wet amino keep me wet engito tengemea ndo zakatha greenhouse ne gyuke yenda amituke lakini vetha peva vyu keva ninza no yuko ukita monitor oni ko be methela ya thiwe aimethela ya thiwe so after amino buya chanje minute she take between 2 to 3 months wete mundani ndikano bande na mundani be requirements yao wase mi tatu la kwa around 2 to 3 months oyo ba 2 to 3 months negi germinate yani size yo banda ndikwa seyo ndi singana we ayi negi yagwa ipi ni first generation sita ni F1 kana ile sita tazi akamba madita baba ya agriculture yizi yota mwila matu akamba batumia yizi la ita agriculture ni maisi bekana uya moka me selected masa koitwe ne breed yitwe ukazele ndo tindaniana payo ndo ngyo yeka ya minome no kutwa mundani na kububandawa so nina kwaleza ya mina 3 months uyete mundani no munda tutha to prepare cha mundani preparation ila ida wikite kindu chambe pe spacing yayo kwali take ya iniba lima kuma imu kana mote kwenda olonge spacing ni liniba mita ile basija kuma kitina kyo baka kukinge isi mita ile no kuma musali ku olonge mubako onge ni mita ile lakini recommend pa nikite nundu banini lakini wina munda munene space mita ile kuma mote mubako olonge na ile ino yeke ya mita 3 weze theza tia nanga zebe no ikubitoneza na no mokwata mwana uthukuma wa minu kila kinge ni thima na yutu tambiro thipu kwa imai mati nana no tona withia ucio no tona kwalega thina muno ti ucio thina ni kimuke tona lakini no na maiti nanga na maikwati ilingi okay ejo kitumwenda we say at least kila kimuke unje kio chocho kichoka kwa imai bote endete yuni naonenga space ya 2 meters na yule imana nayo yenda futile siniba winzite nene kwa kila mtu winzite thimele nene ni the better yoke kanganesa lakini iniba itenza futile uthandau futile wasa no ithinde futile no ivana po wa iniba ndo imwe kala ima iniba ndo imwe kala ima kwa ndo me andu angi baba yeke wapo mwingi itha ina sama kwa zija mtu usia itowe we yake bagenda batele imani so
ni kiawa bu Uwa ndonima. Buwa ndonima obulanite nesa muthangozu. Na opo ni etengemea na muthanga wiba. Muthanga mutuni no akithangati. No ususie wenza ima futile. No ususie 3/4 ya ima. Okatia labe mwana akwikia kiuo kanela kuweba konga makiu. Lakini kwa muthanga wa black cotton ni different. No black cotton Mavavai maendete waterlogging kala kula kutuma na bantu. Ni moame within 24 hours. Actually 48 hours. Within 48 hours you have katuma na kiuo ba hiyo then asia. So kwa nini kwa black cotton tutumia ranges. Kana tikayukilia. Ngedi atabanda bantu be yolo. Nikana yuta undu tobetio baba. Yini sobetio banu ndo demonstration we said mundu wa black cotton ngomwe wali tosobia trenches hivi ila kwa uwa kiuke kaumaluka mundani kikatuma nebu kwa wi baba imathi wenzo ni uswaje no kokelia okesethia kibaba kiyolo a level ya kiu okay na yikale pindana taiso cia ni no nenga program yondo yana wa mino transplant imina mi 3 yambio mala yes yoko bichamie 5 ndiva igeta tutunda toto nini Kona size yenu tewambie kia tutunda uto nini katika tu mi muonza tumike nda depending na weba ondo kondo kubyo majority agwe imetoke kona uko ndo takwa yake bwesi na kuku imi na mitha ndatu tukenda kuthia oye Mavavai maku kuthatu na usio isia yambe ithatu o tuile tutatu kana ni cia baba itu no mwametelenge yambio isia matunda maingi imwe na isia yamba tete amambe maimachua kuyo lende no cia ko bayibinda we thaya ba ite ni na ikala ko bindana ta isia ko bindana itenga mya nondo sobia ni to no ku katika wa miaka 3 tu miaka 5 na isia sobia kwayo isia dhuruti ndisa kuthia mundane batema baba ndisa thia kutema baba lakini yuta uno kuona yuta ni na tweet last week njo kutumona batia mweme lakini timina another one week ukakwithia membi kuigwa na mwa maendeleo no nene ba no mauma Mavavai metha meme mauma Mavavai kindu cha mbeo ula muthuku Mavavai ni wa baridi wamba tino timita hapo dalmindi na blights kindu kimwe tokitana cho kindu kila kingi tokitana cho pe mweta very deadly to papaya ring spot virus na yu imbai yeta wani chao ne tutono mbano dizu no dizu iko wa mai wa katano wa thanda to wa monza pe ndo tutono me control kwenda wachamba ile cha ile tuko ile tumia ziru ni ile ingi ni sioko na ulongi we ona seni ulongi we to papaya ring spot virus osio we thwa muthuku muno we Mavavai otuma akiwa baichambio twika yalo ko yulu na kithe ya chomete ke yoma chonde na we osio course ukita transmit wanu ni kamududu ke to thrips kana aphids so isu ukita control ya aphids na thrips wa control wa uzundo kwata otherwise ni viral disease no ndo viral disease baibando ithi ana treatment yayo ko wa minolika ndo wa minolika ukita control load ya kanika ukeke usambasa so azime mawu alama tu thina cha muno ko wangi lakini maitha me maingi kila kingi ni midudu pe ka mududu ta uko abioba ke to red spider mite kendete muno ki uchu cha thie che Mavavai yuko uona ko metu thi ko mai kadele ko na kwa ucha kwa stress nacho makambieta malama keteka ko izi ni red spider mite pe kangi ke to millibugs wathi Mavavai ni tunda ni wethi yako katikati wa matunda kwe kendo cha white kama dudu ka white kuku nako ugesethi ona kethi ona lenda kana ngamu ya muthemba wasije ka Mavavai ugesethi ona wewa ngo ina ezi to millibugs ezi na one ngithi ayo nthuku na ndio na treatment kuinda wa cia kumiita na ndi na otabio wa thrips ezi transmit ya ni transmit ya papaya ring spot virus isiyo medudu lati thatu kitao na ndi dawa ile ngitibu batu ile cia malaku tethecha malaku matunda maiketeke kethe kanini ko kakapubela sitwa foliar feeds vegetative wesethia keokela ke strong ndo muti wokela ndo wokela is strong na uwo ko kuzeya neza wokela wile nai doze ya neza ko kuila foliar feeds tibuba anengero matumia fertilizer iteke ya fertilizer wakwe lakini muno Mavavai ala fertilizer ala tumia Mavavai ni titumia ala to compound 1717 ndo ni tethia cha kwa sweetening na ike umeke aende wiki aondu yende ona ungera kwiki no kwiki lakini tambia wewe nini after the first 3 weeks kwa mino transplant uyekia Uimi na another 1 month uyeke yo uzethi amotia kwa neta wicho ila ina nitrogen phosphorus na potassium na yu uyo no kona tawena kindu uyo weekend
ngiti yakwa ndi uyongi ngona ekakwikala ba mundani ivavai kilo kimwe andu ala meokotho waba latimita farm gate price matho wa shilingi 50 ula windi na kilo kimwe na uta bakwa kwa 300 ko 300 numitie kilo kimwe kile baba hizi ngili 15 na wita every week rewe yani yuba kwa maingi makotha ukuthoa na andu ala matembele ya munda ndiye lota muthemba ucio wengi utabia ukaoga sethia una bauite ya mundu ndete utumia we muteo direct chao ibaba ikwatiania size we sethia beba ya shilingi yana ya 50 ya 70 kwatiania size na itwekela chuma we peke ndu na mugamu na twite yo ni tu sa every Tuesday junga twengi Tuesday na ngine kwa ndo alama nanyi mawa sokoni hizi wangi utabia the farm gate place sasa ndo ama ndo wala lingi okay sasa ni muvemo nondo na ito Mutongo TV ando ala menda kwa Mavavai ni matetheka ni watethia museise muno ni muvemo no na menda seedlings dititeza cyamo ready kubanda na ndi monda museise kikilungu cha Wasya wa Muimi Mutongo TV ngwatania mukamba toima ibaba inita wa Steven Mwema hapo ni voto avika muthia wa kilungu cha Wasya wa Muimi muthenyani wa munthi tuikomana chumwa chukite na kilungu kingi taki tuwema kindu kiki pathukani kwao yuti wanesa na ni kwenda sese mwelu ilungula siati Wasya wa Muimi.